Isma, se narak encounter? Intajba grazzi, u inti? Ajma kif ta' sew, se narak encounter? Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għazzazax u għal-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkol ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mija. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link mitflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social stana ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar encounter. Men hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew f'dan il-ħin, eżis ħuti nitolbu lil Alla jtina d-don tal-Ispirtu tiegħu ħalli narfu dejjem x'inhi r-rieda talla lina, inkunu kapaċi ngħixuha bħala għaddejja fidili tal-mulej u għalhekk ikun jistħoqilna li ngħaddu mill-provi li l-mulej jgħaddina minnu. Fil-bidu ta' din il-quddisa nitolbu lil Alla maħfra tan-nuqqasijiet tagħna kollha. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa wumli, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, fit-tjieba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-erf. Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx u għamlu xbija tiegħu innifsu. Blejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u jafu xi tfisser dawk li huma tiegħu. L-erwieħ tal-ġusti huma fidejn Alla u l-ebda tbatija ma tilħaqhom. Fajnejn il-boloħ deru mejta, it-tluq tagħhom stħajluh b'telfien u erda tbedi id-bejjiet tagħhom minna. Iżda huma qegħdin fis-slim. Għax għalkemm fajnejn il-bnedmin deru maħqura, għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem. Wara ftit ta' tbatija jiksbu ġid kbir, għax Alla ġarrabhom u sabhom tajbin għalih. Bħad-debb fin-nar ġarrabhom u laqagħhom bħal vittma maħruqa kollha għalih. Meta Alla jiġi għalihom huma jiddu bħal xrar tan-nar li jżiġ falqa bil-qasab.
Jagħmlu ħaq mill-ġnus u jaħkmu fuq il-popli u jkun il-mulej is-sultan tagħhom għal dejjem. Min jittama fih jifhem is-sewwa u min jemmen fih jgħix miegħu fl-imħabba għax tieba u ħnina hemm għal mażulin tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali kull ħin imbirek il-mulej flimkien kull ħin imbirek il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien kull ħin imbirek il-mulej. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u idnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Flimkien kull ħin imbirek il-mulej. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Flimkien kull ħin imbirek il-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa, x'se jgħidlu? Ejja qisha woqgħod għall-ikel? Jew lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien? Mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr il-qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu aħna qaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Tifili lek Kristu. Eżis ħuti, il-kelma li għadu kemm smajna minn Ġesu tfakkarna li aħna għaddejja u aħna għandna biċċa xogħol x'namlu kull wieħed waħda minna f'għajnejn Alla huwa parti minn pjan ta' mħabba kbira għalina li permezz tiegħu Alla lilna imexxina lejh. Il-kelma talla hekk tgħidilna anke f'dak li qrajna mill-ktieb tal-Erf illi l-ħajja tal-bniedem hija immarkata minn dan il-passaġġ. Il-mewt illi daħlet fid-dinja minħabba lejra, minħabba dnub u li l-mewt veru xi tfisser jafuha dawk li huma ta' bin it-telfin. Għax dawk kollha illi l-mulej isejjaħ u li jażlu li jkunu tiegħu għaddejja tiegħu, il-mulej sejħilhom mhux biex imutu imma biex jgħixu għal ħajja ta' dejjem. U għalhekk il-ħajja tagħna hawnhekk fuq l-art dak kollu li aħna nagħmlu tant affarijiet sbieħ, tant affarijiet li huma anke ta' valur għal ġid tal-oħrajn, għalina stess, għal ġid tal-bnedmin kollha, huma momenti fil-ħajja tagħna fejn aħna inwettqu dak li Alla jkun qed jitlob minna fir-rieda tiegħu biex inkunu nistgħu nimxu triq tagħna għal ħajja ta' dejjem. U l-mulej jaddina wkoll mill-mument tal-prova. Kelma Alla tgħidilna bħal prova tad-deb illi tgħaddi min-nar fejn in-nar ineħħi, jaħraq, jippurifika
dak kollu li m'għandux valur, dak kollu li hu ħażin u jżomm biss dak kollu li hu tajjeb. U allura eżis ħuti fil-waqt li aħna llum lil Alla nitolbuh il-grazzja li dejjem niskopru x'inhi r-rieda tal-Alla lina biex ngħixuha l-aktar mod sħiħ, li nkunu kapaċi anke naffrontaw il-provi li Alla jgħaddina minnhom għax nifhmu li jekk aħna nkunu fidili għal-liġi tal-Alla lina, Alla ser jilqana għandu għal dejjem miegħu. Ejjew għalhekk ukoll niftakru fil-kliem ta' Ġesu. Meta aħna nagħmlu dmir tagħna, meta aħna nwettqu dak li l-mulej jitlob minna, m'aħna qegħdin nagħmlu xejn tal-għaġeb, qegħdin nwettqu dak li hu mitlub minna. Tinsewx ukoll dak li darba Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Ma nsejħilkomx aktar għaddejja, nsejħilkom ħbieb. Ġesu rid jurina li fil-waqt li aħna għaddejja ta' Alla, il-mulej qed jistidinna l-dinjità ferm aktar ogħla li nkunu ħbieb ta' Ġesu, li nkunu ulied il-missier. U aħna li nafu li għandna missier kbir għalina fis-sema, nafu żgur li dak kollu li jrid għalina mhuwiex ħlief għall-akbar ġid tagħna. Ejjew nitolbu l-grazzja għalhekk lil Alla li nkunu fidili fis-sejħat kollha li hu jagħmlilna, inwettqu tassew bl-akbar impenn id-dover tagħna, ħalli bl-għajnuna tiegħu tal-grazzja tiegħu ma niddejqux meta jasal il-mument li ninaqdu miegħu għal dejjem. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti nitolbu lil Alla li ħalaqna biex inħobbuh u naqduh f'ħutna sabiex jgħinna nwettqu l-pjan tiegħu għalina. Ngħidu wettaq xogħol idejna mulej. Wettaq xogħol idejna mulej. Għall-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti u daw kollha li jaqdu fil-Knisja sabiex ikunu dejjem lesti li jaħslu riġlejn l-oħrajn bl-imħabba u l-umiltà ta' Kristu. Nitolbu wettaq xogħol idejna mulej. Għall-paċi bejn il-bnedmin sabiex bis-sem ta' kulħadd tinbena dinja aħjar. Nitolbu wettaq xogħol idejna mulej. Għaż-żgħażagħ li għaddejjin minn xi diffikultà sabiex isibu nies li jgħinuhom jibnu fiduċja fihom infushom u fil-ħajja. Nitolbu wettaq xogħol idejna mulej. Għal komunitajiet insara tagħna sabiex minn jum għal jum tikber fihom il-fidi u l-imħabba ta' Kristu. Nitolbu wettaq xogħol idejna mulej. Mulej, fik aħna nistkennu minn għandek nitolbu l-għajnuna sabiex ħajjitna ssir dejjem iżjed tixbaħ lil ħajja ta' Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu bit-tjieba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek illi qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek l-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tjieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil nuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Inroddulek ħajr mulej għat-qarbina mqazza li bija saħħaħtna. Bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkunu jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattaltana ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي مياك مبارك انت في وسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا أمين. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. كيف كم البدو والسو ديم ويبقى الديم تديم أمين. ماريا سانتيسيما أورينا لي انت يومنا عليكي اسمها تلتانا جسو لطويلة لينا ولتكون بني ادم بحالنا. او جسو تيي احفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار تالانفيرن والجنة اللي كلها سبيشالمنت الداوك اللي اكتر عندهم بزون تالحنينة تياك. نكونسيدراو في الخمس ميستيرو تدباتية متى سيدنا جيسو كريستو كان مسلوب فوق الصليب ورا 3 ساعات تالأغونية ميت. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لتريتنت كيف في السماء يقدر في الأرض. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوباتنا بحال ما نغفروا للمنوهات علينا لا تدخلناش في التجريب إذ دهلسنا من الدني آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين السو في السيا الموتانا آمين.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal btana, Missier Eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, ama bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġi, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju itlob mqaddes, għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina,
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبك مولاي ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبك مولاي ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, هنا لينا itlob għalina Qaddisa Marija biex Ummalla ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sina. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema.
Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.